Friends song sengtak nailene JRBT ni result rola ha inke bo asa gadak na singai tonglai mani tabo JRBT ni result rola ha inke tak nyo qualify ni rokum roll number rok pai jongni se khagi naile dita ang no an description video ni description link roja tongo jaga ni ro PDF kaisa kaisa ke group C te group D ni result declare khaira ini na inke ang video roga ni kisal leri thanga tamani make ani somoy ro koreni bage kisa video leading ta apan friends on tabok na nyele deni ro inge kisa na len tabok group D ni no segang na nyele ne eke group C ni no na lene ni or jaga to sujang ke this is for information of all concerned that list of professionally qualified candidate for interview taken ro exam romani go qualifying hata kita ke interview ko marok pinai ko interview ko romai mani kore kini noni final merit list no kasih ta nge friends ngomong ke mo group D ni group C ni bone je qualifying zaro ni roll number kini rok ni roll number na nai nele kini rok ke noni ang zagde tong nge de tong bo no nai le ke ke roll number wise ke ro ko ta tong he 1101 00005 e bhage ro za ke ni roll number ro za kaisa kaisa ga nai nele di ni tong de kri de ke friends tong ta bo ke nai le fiu nai group D ni bone list no nai nele friends ngamo ke group D ni inke ni ro qualifying la hange interview ni bage nai inke interview ko prong nai inke tak December na interview nai kisa interview ro ni bage tak prepare thai to ni na ro hage interview ka hage ro ge nam nai inke friends angor jaga last kami sije to the schedule of program for document verification and interview sekang pila document verification nai bone brake interview nai will be notified shortly. The list of professionally qualified candidates for interview for MTS Group D post has been prepared following 1:6 ratio. All jaga go koroksa ni no tak koroksa vacancy ni no 6 jonake na ijang nai ta jaga interview go koroksa vacancy koroksa ni jaga go 6 jonake interview go maso bine. Friends ong asu jara tai ne kini rong ni friends ong ko sia ko tong hange brona bo share khai ge bro bo list rok nai ge bro bo nai manai ja ke friends ong jotono no share khai le di ke te miro kan channel ko tal ko hange subscribe khai ge he ge te like ro ro di friends ong ke sa ni bukhara bo te bisrang ge video rok te pe ge ni rong no information rok ani bage te bu ka ba sai ke friends ong asu jara tai bai jotono